Чурапчы СХПК кооператива өрүңүлгени өрүлүтө сүйүрдөрүн тахынан эт продукциятыттан ахыме оран тахарар. Ол курдук бүкүннерге халбahı соботугар эдер үлэхтэ коллектив үлэтин үгенигер сылжар бириметигер ылжыттаатыбыт. Манна бойнягол бүт ынак сибиннетин астаан халбahı рас көрүңүн ороллорунан эре бүппекке эрилибитеттен эмие асараахан тахараллар. Беге халбahı варионай 5 көрүң оңоллар, онна полкопчоной халбahı оңоллар. Шкөріңе польскай, таллинскай, краковскай. Онна полуфабрикаттар бұд ден фарш, котлет, тептел, фрикаделька, тәннік арахадбақ. Неделяға вариона халбahı 6 хентінер оңғылар. Котлет неделяға 6 хентінер оңғылар. Томутын кәнне қаламудын кәнне мағыңы ұйтабы. Кийин сиртен соруттан сайдыла олық серинен асара сагелгеткелер. Оларын ол келияспыт үксек химия биликтеак болан дробияк сутада сүнкен булуоган күннете кедете кепсетебит. Оттон буманна бейбит условия бытыгар бейжон оңора растаргар туақта билиге кутуллубат. Беге халбahıыт натуральный, чисто этнен оңғылар, соя ен кутуллубат. Натуральный, чисто этненер, туақта билибет. Оңғылыбыт халбahıылар оны теңе эрилибитеттен астар Жакускай коракка уанна Чурапчы СХПК кооператив бейтин мағайыннаргар атыга бараллар. Колбасны сықпыт, иген раз, әлбәқ арас көрің халбahıылар оңырар, онна көпчөні жүрбәтін оңырар, онты көйбіт олық үші байтық атыга барар, спростақ. Бу курдук нехилене киен бихиребилинлан олоқтоаға хүйөлі оңыран тахарар кооператив салгыда булаана киен. Оттан сибиэхей бейахын ахыр киен доробиетін тұруға қахан барар чеген болара сарбақтанмат. Роман Дмитриев, Иннокентий Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.